أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا صعب إلا ما جعلته صعبا ولا سهلا إلا ما جعلته سهلا وأنت إن شئت يا رب العالمين لجعلت الصعب سهلا ونسألك اللهم أن تجعل كل صعب سهلا علينا برحمتك يا أرحم الراحمين إنك على كل شيء قدير. سورة الفاتحة simore fi udditugol alqur'anare nden no jante e maggol. Bismillahir rahmanir rahim. Yo Allah ko barki bismillahir rahmanir rahim. Fadluha moƴƴere ngol cortewol innetengol fatiha ɓural maggol o moƴƴere kodi kon e fatiha. Rawal imam ahmad fil musnad. Imam ahmad no filli ka deftere makko musnad anna ubayyu bun ka'b wondema o sahabajonteɗo ubayyu bun ka'b qara'a ala nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam ummal qur'an. Yande go warno dari hore ne laaɗo jangi fatiha. Fatiha innete ummul qur'an nene alqur'anare nde ɓay o jangi fatiha on kanko Ubay ibn Ka'b hoore nelaɗo ha o lanni faqala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nelaɗo o maaki wallazi nafsi biyadihi mi wondiri on mo wonki anki woni e jungo mum ɗum ko Allah ma unzila fi tawrat tippinaka ka nder tawreta wala fil injil tippinaka kadi ka linjila wala fi zabur tippinaka kadi ka zabur Dawud wala fil furqan tippinaka kadi e nder alqur'anare nde misluha sifangol cortewol innetengol fatiha o inni hiya sab'ul masani ko fatiha woni ayeji jeeɗiɗi filliteteɗe ɗen e julde mo kala e ɓen janga e fatiha laabi 17 ñande o ñande si a juula e wagutuji ma ɗin joyi par ce que darde be ko ma janga fatiha ko ɗum ɓe ko kangol innete sab'ul masani ko woni sab'a koko jeeɗiɗi ko woni masani koko fillitete ko ɗoni sab'ul masani woko fatiha woni ayiji jeeɗi filliteteɗe ɗen e julde wal qur'anul azim allazi utitu e alqur'anare nde okka nden kanko nelaɗo. Bismillah en fuɗɗori inde Allah jangugol nde simore arrahman yurminayɗo julɗo e kefeero ka aduna arrahim yurminayɗo julɗo tun kala hara alhamdu yettore nden lillahi wodani Allah rabbil alamin jeyɗo windere nden arrahman yurminayɗo julɗo e kefeero ka aduna arrahim yurminayɗo julɗo tun kala hara maliki jeyɗo si tawi ko maliki ɗon ko lanɗo maliki jeyɗo yawmi din ñalande joddi kuuɗe iyaka ko antum na'budu men rewata wa iyaka ko antum nasta'inu men ɗaɓɓirta ballal ihdina fewnu men assirata e laawol almustaqima fewugol ngol sirata alladina laawol ɓen an amta ɓe neminɗa alayhim e dow muɗum gayril maghdubi alayhim hara wona ɓen ɓe tikkere ma nde woni e dow muɗum ɗum homɓe woni tikkere makko nde woni ɗum ko alyahud wala dallina wona majjuɓe ɓen kadi ɗum ko annasara dallu ɓe majji an shari'atil qudsiya ɓe majji sari'a laaɓuɗo on ɓay ɓe majji fasta haqqu ɓe jojji alhadaba tikkere Allah nde wallanati e kuddindin al abadiya ha pooma. Bismillahir rahmanir rahim. Suratul Baqara simore fi naggere weno jante e maggol. Bismillahir rahmanir rahim. Ya Allah ko barki bismillahir rahmanir rahim. Alif lam mim. Ko Allah tun andi ko muy e ɗe karfe makko ɗo tati. Dhalikal kitabu nde deftere teddunde la rayba sikke ala fihi e mayre hudan ko nde peewal lil muttaqina fi huloɓe Allah ɓen ko wonɓe non woni ɓen huloɓe Allah alladhina ko ɓen woni ɓen yu'minuna gomɗinayɓe bil ghaibi ko wirni kon ɓe yi'ali Allah mais yaray ɓe huuli Allah no woodi ɓe yi'ali malaika ɓe huuli malaika no woodi ɓe yi'ali yiite ɓe yi'ali aljanna ko ɗoni gomɗingol ko yi'ali alladhina ɓen woni ɓen yu'minuna gomɗinayɓe bil ghaibi ko wirni kon
wa yuqimuna salata ɓe ñinna kadi julde nden wa mimma razaqnahum e yoga konko men arsiki ɓe kadi e jawle yunfikuna hiɓe sakko hiɓe itta sadaka walladina e ɓen yuminuna gomɗinayɓe bima nden alqur'anare unzila tippinande ilayka faade maɗa yo annabijo wama e ɗeya defte unzila tippinanoɗe min qablika ado maɗa ɗum ko tawrata e linjil e zabur wa bil akhirati fi immital ngal ka lahara hum kamɓe yuqinun ko ɓe fellituɓe yanana ɗum ko goonga ulaika ɓe sifaɓe ɗi sifaji moƴƴi ɗo ala hudan ɓe woni e dow peewal min rabbihim immorde ka joomi maɓɓe wa ulaika ɓe sifaɓe ɗi sifaji moƴƴi ɗo humul muflihun ko ɓe woni maloyteɓe ɓe allahumma jalna ma'ahum inna alladhina no ɓeya noon kafaru yedduɓe sawa'un no fota alayhim e dow maɓɓe a anzartahum si a waajike ɓe am lam tunzirhum ma a waajaki ɓe la yu'minun ɓe gomɗinta ko addanɗaɓe yo nulaaɗo khatama allahu allah noti ala qulubihim ka dow ɓerɗe maɓɓe wa ala sam'ihim e ka dow nanɗe maɓɓe wa ala absarihim e ka dow gite maɓɓe ghishawatun cuddu majjere walahum no wodani ɓe kadi adabun lette azimum mawnuɗo wa minan nasi no woodi e yimɓe ɓen man yaqulu ɓen ɓe no wi'a amanna billahi min gomɗini allah wa bil yawmil akhiri min gomɗini kadi ñalande sakkitinde nden wa ma hum hara noon ɓe wonali bi mu'minin gomɗinɓe ka haqiqa baydawi inni ɓe ɗo haza huwa al ismu salis al muzabzab bayna al ismain ɓe ɗo woni hara alaɗa wa humul lazina amanu bi afwahim ko ɓe woni gomɗinɓe ka kundule wa lam tu'min qulubum kono hari ɓerɗe ɗen gomɗinali yukhadi'una allaha hiɓe janfo dina allah kan walladina hiɓe janfo kadi ɓen amanu gomɗinɓe wama yahdawuna kono noon ɓe ala e janfade illa anfusahum sowna hoore maɓɓe wama yash'urun kono ɓe so'a andude ko hoore maɓɓe ɓe woni janfade fi qulubihim no ka nder ɓerɗe maɓɓe maradum ñaw sikke fa zadahumullahu allah ɓeydani ɓe marada ñaw sikke walahum no wodani ɓe kadi adabun lette alimum musuɗe bima kanu sabu ko ɓe laatino kon yakdhibun hiɓe fena wa idha qila lahum si ɓe wi'anama kadi la tufsidu wata on bonnir geddi fil ardi ka leydi qalu ɓe innama nahnu andeno menen muslihuna ko min moƴƴiniray ɓe ndi dewal joma dali ala nane famon innahum no kamɓe humul mufsiduna kamɓe tigi woni bonnoɓe ɓen walakin kono noon la yash'urun ɓe so'a andude ko kamɓe woni bonnoɓe ɓe wa idha qila lahum si ɓe wi'anama aminu gomɗine kama amana nnasu wano yimɓe ɓen gomɗiniri noon honɗum woni ɓe yimɓe ɗo sahabaɓe nulaɗo ɓe qalu ɓe inna a nu'minu emen gomɗinay kama amana sufaha'u wano ɓen komoɓe gomɗiniri ɓenni kala hooliɗo wondema mo maayi immitoto on ko komojo noon ala nane famon innahum no kamɓe humus sufaha'u kamɓe tigi woni komoɓe ɓen walakin kono noon la ya'lamun ɓe sowa andude wa idha laqul lazina walakin kono la ya'lamuna ɓe anda wa idha laqul lazina sinafiqiɓe ɓen fotti e ɓen amanu gomɗinɓe qalu ɓe yeeto gomɗinɓe ɓen amanna menen kadi men gomɗini wa idha khalaw si ɓe ruttitike ila shayatinihim faade ka shaytanuji maɓɓe ɗin ɗum woni ka hooreɓe maɓɓe bomɓe ɓen qalu ɓe wiyana ɓen hooreɓe maɓɓe bomɓe inna no menen ma'akum meɗen wondi e mon ka keferu innama nahnu ande no menen mustahzi'un men jalay tu woni julɓe ɓe allahu allah yastahzi'u bihim o yoɓay ɓe jalnori maɓɓe on wa yamudduhum o ɓeydana ɓe kadi fi tukhyanihim ka nder bewre maɓɓe ya'mahun ɓe wembo ulaika alladhina ko ɓe woni ɓen istarawu dalalata suɓiɓe majjere nden bilhuda e di peewal ngal fama rabihat tonaki tijaratuhum nulaku maɓɓe ngun wama kanuɓe laataki kadi muhtadina handitiɓe feewi mathaluhum misal maɓɓe ka angal nafitorgol waajuji ɗin ka mathali lazino wa'i wano on istawgada naran huɓɓuɗo yiite falamma ada'at tuma kala yiite ngen jalbini ma hawlahu konko woni sera makko dhahaba allahu allah naɓa bi nurihim annora maɓɓe on wa tarakahum o acca ɓe fi zulumatin e nder ni ɓe keferu la yubsirun hara ɓe yiyata goonga o
summun ko faaɗuɓe e nanugol gonga, bukumum ko mbobiɗuɓe e wowlugol gonga ma ko nafata, umyun ko bumɓe e yi'ugol gonga. Fahum kamɓe la yarji'un, ɓe ruttotako e peewal ngal. Aw ka sayyibin ma ɗum sifa maɓɓe no wa'i wano duulere, minas sama'i wonde ka asama, fihi harano e mayre zulumatun niɓe, wa ra'adun e digge, wa barqun e maƴe. Yaj'aluna hiɓe waɗa asabiyahum kolli juuɗe maɓɓe ɗin fi adanihim ka nder budde noppi maɓɓe, minas sawaygi sabu kulol parñete ɗen, waajuji ɗin no wa'ani ɓe ko falñetere ɓe woni namde. Hadara al mawti ka rentagol fi mayde, walla muhitun ko huɓindiɗo bil kafirina heferɓe ɓen. Yakadu no ɓado albarqu maƴe ɗen yahtafu nde ɗe jiloto absarahum gite maɓɓe ɗen, kullama adaa lahum tuma kala jalbani ɓe mashaw ɓe yaha fihi e konko jalbi ɗon. Wa idha ajlama si niɓɓiti alayhim e dow maɓɓe qamu ɓe daro. Walaw sha allahu si allah no falano la dhahaba o naɓayno bi sam'ihim nanɗe maɓɓe ɗen, wa absarihim e gite maɓɓe ɗen. Inna allaha no allah ala kulli shay'in e dow kala hunde qadirun ko wawɗo. Ya ayyuhannasu ko onon yo yimɓe, ubudu rewe rabbakum joomi mon, alladhi on khalaqakum taguɗo on, walladhina o tagi ɓe yakadi min qablikum adinoɓe on, la'allakum belajo on on tattagun on hulay allah. Alladhi on allajo ja'ala lakum waɗan ɗo on al arda leydi ndin firasha weƴƴitani, wassama o waɗi asama on bina an mahaɗo, wa anzala o tippini minas samai morde ka sama ma an ndiyam, fa akhraja o yaltini bihi sabu argol ndiyan ɗam minas samarati noneji dimɗe, rizqan lakum ɗum ɗo fo ko arsike fimon onon yimɓe ɓen. Fala taj'alu lillahi, awawota waɗan allah andadan yeruɓe, wa antum mara onon talamuna hiɗon andi o mara yeru. Wa in kuntum si on laatike fi raybin hiɗon e sikke, mimma nazzalna immorde nde alquranare nde men tippini ala abdina e dow jiyaɗo amen on, si ɗon sikkiti si alqurana ka allah iwri, fa'atu awa onon kadi adde bi suratin cortewol gotol min mislihi sifa alquran. Wadu'u noddon shuhada'akum seedeɓe mon ɓen ko walla on e ɗum, min dunillahi ko wona allah, in kuntum so laatike sadigina gonguɓe. Fa in lam tafalu so on waɗali ɗum, walan tafalu on wawatale wadde ɗum, fattagun nara awa hule yite ngen, allati ngen waɓudu ha nge huɓɓitirede muɗum, annasu ko yimɓe heferɓe, wal hijaratu e kaaƴe sanamu, uiddat nge kambiranama kadi lil kafirina fi heferɓe ɓen. Wa bashiri allazina weltinir ɓen amanu gomninɓe, wa amilu salihati ɓe golli golleji moƴƴi, anna lahum wonde man wodani ɓe jannatin aljannaji, tajri harano ila min tahtiha e ley majji al anharu canɗi. Kullama ruzigu tuma kala ɓe arsika min ha immorde ka aljanna ton min samaratin dimɗe leɗɗe risqan arsike, qaluɓe inna kamɓe natuɓe aljanna ɓen, hadha alladhi ko ɗum ɗo tigi ruziqna arsikano ɗen min qablu ko adi. Wa utu bihi hara hiɓe addana ɓe ɗen dimɗe, mutashabihan no nandi mbaadi kono no seedi dakamme. Walahum hara kadi no wodani ɓe fiha ka nder aljanna azwajun sonnaɓe, mutahharatun laɓɓinaɓe e fiilorɗu. Kala ko innete tundi kamɓe ɓe maldayi ɗum, durma yaltataka kine maɓɓe, hurul ayniɓe ɓen, ɓe fiilotako kadi, ɓe hartotako kadi innugol harta. Kala ko innete tundi ko ɗum woni mutahharatun, ko laɓɓinaɓe e honɗum, minal gazri wal aza, kala ko innete tundi. Wa qala mujahid inni ɗo ɗen on ɗum woni mutahharatun ko laɓɓinaɓe, yani mutahharatun hiɓe laɓɓina minal haydi immorde ƴiƴam fiilordu, wal adnas, wan nifas e ƴiƴam ɓesugo, wal kha'it e yawgol kabine, wal bawli e bawlugol, wan nukham e durma. Kala ko innete tundi. Wa warada anna nisa ad-dunya al-mu'minati yakunna yawma al-qiyamati ajmal min al-huril in. Ɗiɗo non piiji ɗo ɗen ko sifa ɗo fo rewɓe gomɗinɓe ɓen ka aduna ɗo, si ɓe naati aljanna kamɓe haray hiɓe ɓuri hay ɗon ɗen on degré ɗon fi maɓɓe moƴƴugol. Walahum nodan ɓe fiha ka nder aljanna azwajun sonnaɓe, mutahharatun laɓɓinaɓe fiilorɗu, wa hum hara kamɓe fiha ka nder aljanna khalidun ko luttoɓe. Allahumma ja'alna ma'hum. Ya ayyuhalladhina ko ɗon ka inna allaha no allah la yastahi o accata an yadriba nde o waɗata masalan misal
ma ba'udatan yer konko fotata e sonsoli wi fama fawgaha e konko woni sengo dow sonsoli wi e fanɗugol. Fa amma alladhina amma ben amanu gomnimɓe fa ya'lamuna ɓe anday annahu no ngal misal alhaqu ko ngal gonga min rabbihim e morde ka jomi maɓɓe. Wa amma alladhina amma ɓe anon kafaru yedduɓe fa yaquluna ɓen wi'ay madha arada Allah ko nun Allah fandi bi hadha mathalan e ngal ɗo misal yudillu bihi Allah no majjinira ngal ɗo misal ko fiyon nun o aya ɗo tippi. Sababun nuzul o ɗo aya lamma dhakara Allahu ta'ala az-zubab wal ankabut fi kitabil aziz ko ɓay Allah woli fi jongi o woli fi mari jawowal e gara mari jawo wa daraba lil mushrikin bihil masal o waɗi ngal ɗon misal fi gara mari jawo on fi sirkoɓe ɓen rewayɓe ɓen sanamu o inni oke si goɗɗo no rewde sanamu no hooli no mari ko walla ɗum si a holori sanamu no waywa si mari jawowal innima no mari suudu. Iɗandi suudu mari jawo inni inna awhanal buyuti la baytul ankabut cuuɗi ɗin kaduna ɗo fof ko ɓuri lo'ude cuuɗi ɗin ko suudu mari jawowal par ce que ko gara woyni tum joni noon o inni ɓay o waɗi ngal ɗo misal dahikatil yahud al yahudankoɓe ɓen ɓe jali ɓenni me ko fiyo nun Allah waɗirta misal si tawi o alqur'ana ɓenni ma yusbihu haza kalamullah ɓenni ɗum na haala Allah ni o qur'an ɓenni ɗum nanda e haala Allah. Wa ma arada bi zikri hadhihi al-ashya'i al-khasisa ɓenni me ko ɗum Allah woliranta fi koye piwoy koye alana siga congi en gara mari jawowal en Allah noon inni inna allaha no Allah la yastahi o accata an yadriba o waɗa e masala misal ma ba udata yeru ko fotata e sonsoli wi tode fama fawga e konko woni sengo dow mum. Fa amma alladhina amma ɓen amanu gomnimɓe fa yalamuna ɓen kan anday annahu no ngal misal alhaqu ko ngal gonga min rabbi min morre ka jomi maɓɓe. Wa amma alladhina amma non ɓeya kafaru yedduɓe fa yaquluna ɓen kadi inna madha arada Allah ko nun Allah fandi bi hadha masalan e sifa ngal ɗo misal yudillu bihi Allah no majjinira ngal ɗon misal kasiran ko ɗuuɗi wa yahdi bi mo fewnira kadi sabu ngal misal kathiran ko ɗuuɗi. Wa ma yudillu bihi kono majjinirta ngal ɗon misal illa alfasiqin sona ɓen yaltuɓe ɗoftare. Alladhina ko ɓen woni ɓen yanquduna firta e ɓe ahdallahi ahdi Allah ndin min baadi mithaqihi ɓaawo haɓɓede ahdi nin wa yaqta'una ɓe taƴa ma ɗan en ɗan amara Allahu bihi ɗan Allah yamiri an yusara yo tokke wa yufsiduna ɓe bonnira geddi fil ardi ka leydi ulaika ɓe sifaɓe ɗi sifaji bonɗi ɗo humul khasirun ko ɓe woni hayruɓe ɓen. Kayfa takfuruna ko honno yeddirton billahi Allah wa kuntum on laatinoke amwatan di e maniyu mayuɗe ka ceeci baabiraɓe mon ɓe fa ahyakum o wurni on summa refti yumitukum o waray on si balɗe ɗen lanni summa refti yuhyikum o wurnita on kadi fi ñawore nden summa refti ilay ko faade ka makko turjauna ruttete ɗon si on maayi. Huwa alladhi ko Allah woni on khalaqa lakum taganɗo on ma fil ardi konko woni ka leydi jami'an dendagal summa stawa refti o fotodiri ila sama e faade ka sama fa sawwahunna o fondidiri ɗi saba samawatin jeeɗiɗi kammuli wowa kanko bi kulli shay'in kala hunde alimum ko anduɗo. Wa id qala rabbuka jantotuma nde joomi ma dalanno yo nelaɗo lil malaikati malaikaɓe ɓen inni no min ja'ilum komi waɗowo fil ardi ka leydi ton khalifatan lontotoɗo on woni abul bashar baba ɓandinkeɓe ɓen yakun lahu latanomo kadi zurriyatum ɓiɓɓe yahlufu ba'duhum ba'dan yoga maɓɓe lonto yoga babajo on feƴƴa ɓiɗɗo on ara qarnan ba'da qarni jamanu ɓawo jamanu ɓay Allah yettike ɗum malaikaɓe ɓen qalu malaikaɓe ɓen inni mo ataji alu e a waɗa e fiha ka leydi to man yufsidu fiha ɓen ɓe no bonnira geddi ka leydi wa yasfiku dima ɓe rufa ƴiƴe toñe ɓe warindira wananu menen noon no sabbiu meɗen subun hino bi hamdika wondude yettugol ma wanu qaddi sulaka meɗen laɓɓinanma kadi dewal ngal qala Allah dalani ɓe inni no min alamu miɗo andi ma la ta'lamun konko onon on anda. Wa allama adama Allah andini baba adama al asma'a inɗe piiji ɗin kullaha kala majji summa refti aradahum o weɓiti piiji ɗin alal malaikate dow malaikaɓe ɓen fagala o daali ambi'uni yetelam bi asma'i haula inɗe ɗiɗo piiji in kuntum si tawi on laatike saadiqina kon gonguɓe wondema ko onon handi e lontagol ka leydi. Qalu malaikaɓe ɓen innimo subhanaka senade wodanima yo Allah la ilma lana gandal alanamen illa ma allamtana siona yeru konko andinɗamen innaka no an antal alimu an woni anduɗo alhakimu ñeñuɗo.
qala Allah daali ya adamu he ko an yo adama ambihum awa yeetiɓe bi asma'ihim min ɗe piiji ɗin o yeetiɓe falamma ambahum mbay o yeetike ɓe bi asma'ihim inde piiji ɗin qala Allah daalani malaika ɓen alam aqul lakum mi yeetanoki on inni no min alamu miɗo andi hayba samawati ko wirni kon ka kammuli wal ardi ka leydi wa alamu miɗo andi kadi ma tubduna konko feññin ton ka kundule moɗon wa ma kuntum ɓe konko laata noon taktumuna heɗon suuɗayno ka miijuji mon wa id qulna janto tumande men dalanno lil malaikati malaika ɓen usjudu awa sujjane li adama fasajadu ɓe sujji illa iblisa sona iblis aba o sali wastakbara o mawnintini wa kana o laati min alkafirin jeeyaɗo yettuɓe wa qulna Allah daali men wi ya adamu kan yo adama uskun hoɗu anta an wa zawjuka e sonnajo ma on aljannata ka nder aljanna ga wa kula ñaame min ha immorde ka aljanna ga rahadan e yaajende haythu shi'tuma nokku kala ka faalira ɗon wala tagraba wota on batto ɗon hadihi shajarata ngal ɗo leggal fatakuna sakko laato ɗon mina jalimina jeyaɓe toñuɓe hoore mum fa azallahuma cheytane noon sowinsini ɓe an ha gay leggal ngal fa akhrajahuma o yaltini ɓe mimma kana fihi e on nema mo ɓe laatino e muɗum ka aljanna wa gulna min wiyani ɓe ihbitu awa cippe ka leydi ba'dukum yoga moɗon li ba'din wonande yoga aduwwun ko añidiro yayi ɗum walakum no wodani on fil ardi ka leydi to mustaqarru ñiɓirde wa mata'un e dakmitagol ila hinin ha sa'i timmugol laje mon ɗen fatalaqqa adamu baba adama longintini min rabbihi immorde joomi makko kalimatin konguɗi tububuye fataba alayhi Allah jaɓanimo tububuye on innahu no kanko wattawwabu kanko woni jaɓo tububuye arrahimu yurmeteɗo tubuɗo qulna min wiyani ɓe ihbitu jippe min ha iwon ka janna jami'an on dendangal fa imma ya'tiyannakum sharti si aroyi e moɗon minni immorde kanga hudan peewal ɗum woni deftere faman tabiya kala jokkoyɗo hudaya peewal angal fala khawfun kulol ala alayhim e dow ɓen ɗon sanga ɓe mayata wala hum ɓe onali kadi yazanuna sunotoɓe fii ko ɓe accirta kon mbawo walladina ɓeya noon kafaru yedduɓe wa kaddabu ɓe fenni bi ayatina ayaji amen ɗen ulaika ɓe sifaɓe ɗi sifaji bonɗi ɗo ashabun nari ko ɓe woni yimɓe yiite ngen hum kamɓe fiha ka nder yiite khalidun ko luttoɓe allahumma la tajalna mahum ya bani israil ko noon yo geɗal ɓe annabiyagu udkuru andite yetton ni'matiya nemaji an allati ɗin an amtuɗi mi nemini alaykum e dow moɗon wa awfu hunne kadi bi ahadi an ɗin ɗum ko gomɗingol ufi min kadi mi hunna bi ahadikum ahadi mon ɗin mi yoɓa on joddi moƴƴuni ɗin wa iyaya farhabun hulelan min tum taw hulu goɗɗo goo sinami o inni ɓe kadi wa aminu gomɗine bima anzaltu nde alqur'anare nde mi tippini musaddiqan hinde gongini lima ma'akum ɗen defte wonɗe ka moɗon wala takunu wota on laato awwala kafirin bihi arano e yeddugol alqur'an wala tashtaru wota on sottir bi ayati ayaji an ɗen thamanan qalilan coggelel pamarel wota on wattitu ayaji ɗen ka tawrat kala ka yiɗon finelaɗo itton waɗon ɗon goɗɗungo joni noon ɓe itta ɓe ɗum ceernoɓe maɓɓen ko ɓen ɗon ɓe yoɓa ɓe noon buuɗi ɓen itta ɗum ko ɗum ɗon woni ɓen ɗon wala tashtaru wota on suɓa wota on sottir ta on wattitir bi ayati waylugol ayaji an ɗen ka tawrat samanan qalilan coggelel pamarel ɗin buuɗi ko ɓe yoɓata on chanza noon ɓe e tawrat o wayyaya fattaɓun hulelan min tum wala talbisul haqqa wota on jillidir gonga tippiɗo on bil batili e fenande nde ɓeydituɗon nden ka tawrat ko ɗum woni wala tuharrifu wota on waylu ma fi tawrat konko woni ka tawrat bil butani e hoore bagamma alladhi taftarunahu mo moƴƴinan ɗon hoore mon kala ka ɓe yi fi nelaɗo ka tawrat ɓe itta ɓe waɗa goɗɗum ngo donc piiji ɗiɗi woni joni ka tawrat ko ɓe acci kon ɗon hara chanzaka no tippori non ɗum ɗon ko gonga e ko ɓe changi kon ko ɗum woni wala talbisul haqqa wota on jillidir gonga tippiɗo on bil batili e fenande nde ɓeyɗutuɗon nden wa taktumul haqqa suuɗon gonga on wantuma rawnon talamuna e ɗon andi ko gonga suuɗuɗon waqimu salata ñinne julde nden wa atu zakata itton zakka on warka u juule ma arraki'in wondude e juuloɓe ɓen ata amuruna nasa e onon on yamira yimɓe ɓen nde yewtere ɗo ko on ɓewna yewtede ɗo
yukhatibu llahu ahbara alyahud, allah yewta e woni ceernoɓe ɓen ka alyahud, jomiraɓe gande ɓen ka alyahud. fa yaqulu lahum, o wiyanaɓe ala sabili tawbih, e laawol ŋiñugol ɓe, ata'muruna nnasa, e onon on yamira yimɓe ɓen bilbirri dewal, bilbirri moƴƴugol, wattan sawna yejjiton anfusakum hoore mon, onon ronkon moƴƴugol, wantumara onon tatluna alkitaba, eɗon janga deftere tawrat nden, afala taqilun, onon on haqqilta. wasta'inu, wallitore bisabri, muññagol, wassalati, juulugol, wa innaha, no julde nden non, la kabiratum, pellet ko sattunde, ko mawnude, illa alal khashi'in, sona e dow hulayɓe allah ɓe. si a yi juulugol sattanama hawa an welto, ɗum ko alama wondema hiɗa mari tawfiq. si wona ɗum juulugol no wawi wayugol nagge e ɗagga, no satti ha ko allah tigi inni wa innaha la kabiratun illa ala, o inni julde nden hinde sattani sina hulayɓe mo ɓe. donc si tawi an ko say juuluɗa wo weltoɗa, haray welto si a hewtanima ɗon, par ce que sina ɗum juulugol wela fi. alladhina, ko ɓen woni ɓen, yazunnuna, fellituɓe ɓen, annahum, wondemano kamɓe, mulaqu rabbihim, ɓe hawroyay e joomi maɓɓe, daroyto yeeso joomi maɓɓe, wa annahum, no kamɓe ilay ko faade ka makko rajuna, ɓe ruttoto. ya bani israil, kono yo geɗal ɓe annabi yaqub, udkuru, andite yetton nimati a nemaji an allati ɗin anamtuɗi mi nemini alaykum e dow moɗon, wa anni, no min faddaltukum, mi ɓurnino babiraɓe mon ɓen alal alamin, e dow windere zamanu ma. wattagu, hule yawman ñalande, la tajizinde duncanoyta nafsum wonki an nafsin gay wonki go shay an gay hunde, wala yuqbalu jaɓetake kadi minna immorde wonki bonnukikin shafa'atun tefore, wala yukhadhu ƴettetake kadi minna immorde wonkikin adlun sottari, wala humɓe onali kadi yunsaruna walleteɓe. wa id najjaynakum, jantotuma nde men danduno on onon bani israil, min ali fir'aun, immorde fir'auna e yimɓe mum ɓen, yasumunakum, hiɓe defayno on su al adabi, ko ɓuri bonde e lette, yudabbihuna, hiɓe yamirayno hirsayɓe ɓen yo hirsu abna'akum, ɓiɓɓe mon worɓe ɓen, wa yastayuna, ɓe heddina ko ɓe kurka nisa'akum, ɓiɓɓe mon rewɓe ɓen. wa fi dhalikum, woni e hirsugol ɓiɓɓe mon worɓe ɓen kurka rewɓe ɓen, bala un jarrabuye min rabbikum, min murre ka joomi moɗon, azimum mawnuɗo. ko fi on ɗum noon ɓe waɗanayno ɗum, ɓe hirsayno ɓiɓɓe worɓe ɓen ka bani israil, ɓe acca ɓiɓɓe rewɓe ɓen. sababu taqtili zukuri min bani israil ma rawahu lmufassirun, ko woni sabu ɗum ɗo warugol paykoye maɓɓe goroy koye acca deyoy koye ko kurka. almufassiruna, firaɓe ɓuran men ko ɓe filli kon, anna fir'auna ra'a fi manamihi ka anna naran akbalat min al baytil maqdis, ko fir'auna tigi waliɗani, o hoyɗi yiite no iwi Palestine, wa ahatat bi misra, yiite ngen ari encercle Égypte fop, leydi maɓɓe ni nge encercle leydi ndin fof, wa aragat kulla qibtiyin biha, yiite ngen naati e nder leydi ni misra ndin, kala qibtiyankejo, ɗum ko leñol fir'auna ngol, si on fotti nge sunne, mais siɗa wondi bani israila takko ma ɗon nge sunnata on ɗo. walam tata'arrad li bani israil, yiite ngen nge atakata bani israilajo, mais si an ko a qibtiyankejo, oɗo ko bani, si on fotti nge sunne, an qibta nge acca ɗon bani israil, si cuuɗi mon ɗin kadi no hikkodiri, nge sunna suudu ma ɗum, an qibta nge acca ɗon suudu bani israila ɗum. fa halahu zalika, koyɗon ngol hulɓini fir'auna, par ce que kanko tigi hoyɗi. wa sa'ala alkuhuna an ru'yahu, o nodditi firayɓe koyɗi ɓe, o joƴƴini ɓe, woni o hoyɗitiɓe, woni firane langol koyɗo. faqalu, firayɓe koyɗi ɓe innimo, ɓay ɓe taskike koyɗol ngol, ɓenni yuladu fi bani israil hulamun yakunu halakuka wa zawalu mulkika ala yadihi, ɓenni ɗum ɗo ko firi bobowun gorko wunno jibinede ka bani israil, laamu ma ngun e halakuye ma on fof koye jungo on yaata. Firauna inni ɓeni fa amara fir'aun bi qatli kulli khulamin yuladu fi bani israil, ay lanɗo ko noon kala ka o ɗenƴi, haray konko o ɗenƴi ɗon fi mum ka leydi ɗon, ɗum ɗon o re'ay ɗum, o inni kala bobowun gorko won jibina kon ka bani israil yo hirse. par ce que ɓe yeytike mo ko bobowun gorko no jibinede ka bani israil, laamu makko nge halakoye makko on fof koye jungo ko noon tawi ɗon ɗum ko Musa alayhi salam. ko ɗum woni wa is najjaynakum, jandotuma nde men danduno on onon bani israil, min ali fir'auna, bone fir'auna yimɓe mum ɓen, yasumunakum, hiɓe defayno on su al azabi, ko ɓuri bonde lette, yuzabbihuna, hiɓe yamirayno hirsayɓe ɓen yo hirsu,
abna'akum ɓiɓɓe mon worɓe ɓen wa yastahiyuna ɓe acca ko ɓe kurka nisa'akum ɓiɓɓe mon rewɓe ɓen wa fi dhalikum woni e hirsugol ɓiɓɓe mon worɓe ɓen kurka rewɓe ɓen bala un jarrabu ye min rabbikum min murre ka jomoɗon azimum mawnuɗo wa id faragna bikumul bahra janto tuma nde men sekanno on maayo ngon onon bani israil fa anjaynakum men dandi on yolagol wa akhrajna men yooli ala firawna yimɓe mum ɓen wantumari onon tanzuruna iɗon daara ko maayo ngon hippodirta e hoore maɓɓe wa id wa adna Musa jando tuma nde men awduno e annabi Musa 40 laylatan jemmaji 40 fi jonnugol mo tawrata on thumma takhastumul ijla refti jogiti ɗon ngaari ndi rewetendi min mbaadi ɓaawo huccitugol makko yaaka fello wantumari onon jalimun on toñi hoore moɗon thumma afawna ankum refti men yaafi on min baadi dhalika ɓaawo ko jantaɗo la'allakum bela jonon tashkurun on yetta e nemaji Allah ɗi wa id atayna jannatumane men okkuno Musa annabi Musa alkitaba deftere tawreta nden wal furqana ko sendidirde hakkunde ko dagi e ko harmi la'allakum bela jonon tata ɗum on feewirayde wa iz qala Musa jannatumane annabi Musa makannoli gawmi yimɓe makko ɓen ya gawmi kono yo yimɓe an innakum no onon zalamtum on toñiri anfusakum wonkiji monɗin bittikhadikumul ijla sabu jogitagol moɗon ngaari ndi rewetendi fatubu tuube ruttoɗon ila barikum faari ka taguɗon on faktulu waron anfusakum wonkiji monɗin tay noon kon ɗum woni wargol wonkiji ɗin tuubugol maɓɓe ngol kamɓe ɓayɓiri koye ɓe wartidir mo kala ƴetti kaafa kono tawi si ɓe fewtodiri hara ɗa andi lammiɗo anduma ɗen wotodiri soppugol ma no sattalla amen Allah accitiniwre e maɓɓe tawi joni a yiyatama on ɗa soppude o ɓe soppidir ɗon ha o ittinir nden o inni ok mayɓe ɓen fof yafama ɓe ma yaali ɓen kadi yafama ko ɗoni faktulu ware anfusakum wonkiji mon ɗin dhalikum ko waɗugol mon ɗum khayrun lakum ɓuri on moƴƴande inda barikum ka taguɗon on fataba alaykum o jaɓani on tububuye on innahu no kanko watta wabu kanko ni jaɓo tububuye arrahimu yurmeteɗo tubuɗo wa id qultum jando tuma nde wiwno ɗon onon bani israil ya Musa he ko an yo Musa lan nu'mina laka menen men hoolotakoma hatta nara llaha ha holla men Allah jaharatan e kene fa akhazatkum nangi on assaygatu ha cango malaika wantumare ɗon onon tanzuruna hiɗon dara ko jippoto e hoore moɗon ɓay ɗon ɓe wowli ɗum ɗo Allah accite maɓɓe ha cango malaika ɓay ɓe ni kamɓe ɓe hoolotako tanke ɓe yi'ali Allah e kene lamma matu gama Musa yabki ɓay noon Jibril haace maɓɓe fof ɓe maayi Musa immi no wullude hakkude maɓɓe wa yadullahi mo torade Allah wa yaqulu himo innude ya rabbi maza aqulu li bani Israil wa gad ahlakta khiyarahum onni ɓeɓe mi wondi ɗo e mum ko ɓe ɓuri moƴƴude hakkude maɓɓe ko ɗum mi yetoyto ɓe luttuɓe to ɓe noon moƴƴuɓe ɗo ko ɓe inni bomɓe faala yiide Allah e kene si ɓe hoolomo ɓay noon Musa torike ɗon Allah immintini ɓe noon ko ɗum wonɗen arde yeeso ɗon joni noon honɗum summa ba'asnakum refti men immintini on min baadi mawtikum ɓaawo maayugol mon laalakum mbera jonon tashkuruno yetta e nemaji Allah ɗin wa zallalna men ɗowdini alaykum e dow moɗon alhamama duule wa anzalna men tippini alaykum e dow moɗon almanna dembe njuuri wassalwa e colli juɗaɗi men inni kulu ñaame min tayibati laaɓuɗi dagiɗi ma razaknakum koko men arsiki on wa ma zalamuna ɓe toñano men walakin sikoni kanu ɓe ɗatum anfusahum koore maɓɓe yaslimuna ɓe onno toñude wa id qulna jannatumande men daaluno udkhulu naate hadihil qaryata nde saare baytul maqdis fakulu ñaame min aka saare toon hayso situm nokku kala ka faalira ɗon rakadan e yaajende wadkhulul baba naatiron ka dambugal sujjadan hara ko on naayiɓe wa qulu wiyon hitta tun konngol fukkanaygol on junub nahfir lakum men yaafano on hata yakum guupi mon ɗin wa sanazidu meɗen fawi ɓeydangol baraji almusinina moƴƴinayɓe golle ɓen fa baddala alladina wattiti ɓen zalamu toñuɓe gawlan konngol hayra alladi hara wonangol konngol qila lahum ngol ɓe wi'anano fa anzalna men tippini ala alladina e dow ɓen zalamu toñuɓe rijisan noneji lette mina sama immorde ka sama bima kanu sabu ko ɓe laatno kon yafsuguna ɓe yalta e ɗoftare ɓay ɓe changi konngol ngol Allah yetiɓe nde ɓe naata ara ɓe uggini ɓenna kadi Allah yaafo men koko men waɗi kamɓe ɓe waɗali ɗum ɓe ari ɓe naatiri ɓawre hiɓe jala ɓay o tippini ko innete kon rijisa noneji lette ɗo ɗe si woni rijisi ka Qur'an hara na lette façon goto tun ko noneji buy ɗum woni ruwiya annahu mata bitta'un waddi nawnare raɓayde hakkude maɓɓe ɓay nawnare nden tippike fi mata bitta'un fi sa'atin wahidatin minhum 70,000 guluji 90 jeɗɗo ma e nder leer goto pet
wa kana zalika uqubatan lahum ala ijranim tay ko ɗum ɗo woni lette ko Allah lettata ɓe kon fibde bonnere nde ɓe waɗi ɗone ko ɗoni fa baddala alladhina wattiti ɓen jalamu toñuɓe qawlan konngol hayra alladi harawnagol konngol qila lahum ngol ɓe wiyanano fa anzalna menen kadi men tippini ala alladhina e dow ɓen jalamu toñuɓe rijan noneji lette mina samai morre ka sama bima kanu sabu koɓe laatno kon yafsuguna ɓe yalta e ɗoftare wa idh istasqa Musa jantotoma nde ɗaɓɓirno annabi Musa jaram li qawmihi yimɓe makko ɓen faqulna min wiyanimo idrib tappir bi asaka tuggurɗuma nun alhajara hayre nden ɓay ɓe ɗon ɗama kamɓe bani Israel ɓenni Musa men ɗon ɗama awenni Musa Allah o Musa kadi tori Allah ɓayo tori ka Allah inni ok nden fetere wonde yeeso ma ɗon tappirde tuggor ɗum o tappi robineji 12 tubbiti nombre cuuɗi ɗin ka bani Israel ko cuuɗi 12 o tappi tun robineji 12 udditi fam fajarat ɓulliti minnu immorde hayre nden ithnata asharata aynam ɓulli 11 gade alima gom ɗi hari andi kullu unasin kala gorol mashrabahum yarirde maɓɓe nden ɓe wiyana kulu ñaame washrabu yare min rizqillah immorde arsiki Allah on wala ta'thau wota on bew non fil ardi ka leydi mufsidina wonon bonnoɓe wa idh qultum jantotuma nde wiwno ɗon onon bani Israil ya Musa he ko an yo Musa lan nasbira menen men wawata muññade ala ta'ami wahidin e hoore ñamete goto tun o manna e salwa tun ɓe ɗum ɗon noon kaka aljanna iwata tippo ka hoore leɗɗe ɓe ƴawana ɓe innimo fad'u lana menen torano men rabbaka joomi maɗa yukhriji lana yo yaltinan men mimma tumbitul ardu konko leydi ndin fuɗinta min bakliha immorde e kappe mayri wa qithaiha e danne mayri wa fumiha e ñebbe mayri wa adasiha e punne mayri wa basaliha e basalle mayri qala Musa inni ɓe atastabdiluna onon on ɗaɓɓay wattitirgol allazi nden hunde huwa adna ɓurde jasude billazi e nden hunde huwa hayrun ɓurde moƴƴude ñamete iwowo ka aljanna no defa fuu no ɓendi ɗum e kappe asugol hara ko yo yangu aso onon wattitiray ɗum oyni ɓe ihibitu awa jippe misran kaca e fa inna lakum no wodani on to ma sa'altum koko tori ɗon wa duribatu waɗa alayhim ɓe dow maɓɓe a zillatu koyeran wal maskanatu e miskinan kaaku wurugol gurdam miskino har haysino mari jawdi wa ba'u ɓe ruttodi bi khadabin e tikkere min Allah iwrude ka Allah dhalika ko defi ɓe ɗum bi annahum ko sabuno kamɓe kanu ɓe laatinoke yakfuruna e ɓe yeddayno bi ayatillahi ayaji Allah ɗen o yaktuluna e ɓe warayno kadi annabiyina annabaɓe Allah men bi hayril haqqi ko alda e gonga dhalika ko waɗi ɗum bima asaw ko sabu ɓe yeddi wa kanu ɓe laati yataduna e ɓe jaggita ya ayyuha alladina kono ɓen amanu gomɗi ɓe wal inna alladina no ɓen amanu gomɗi ɓe walladina e ɓen haadu alyahudankoɓe wan nasara e annasarankoɓe ɓen wasabiina e rewa e ɓe koode ɓen man amana billahi kala gomɗinɗo Allah wal yawmil akhir e ñalande sakkitine nden wa amila o golli salihan ko moƴƴi falahum nodani ɓen ɗon ajruhum joddi maɓɓe ndin inda rabbihim kala kara joomi maɓɓe wala khawfun kulol ala alayhim ɓe dow maɓɓe sanga ɓe mayata wala hum ɓe nali kadi yazanuna sunotoɓe fi ko ɓe accirta kon mbawo wa id akhadna jando tumande men jogitino mithagakum aadi mon ndin onon bani Israil wa rafa'na men ɓanti fawgakum sengo dow mon attura fello ngon men inni on kusu ƴette ma ataynakum koko men addani on ka tawrat bi quwwatin e hoore doole waskuru janto ɗon ɗum woni gollitiro ma fi gonko woni ka tawrat la'allakum bela jon on tattagu non hulay Allah thumma tawallaytum refti huccituɗon min baadi dalika ɓawa koko jantaɗo fa lawla fadlullahi sonano sabu moƴƴere Allah nden alaykum ɓe dow moɗon wa rahmatu e yurmede makko nden lakuntum on laatotono minal khasirina jeyaɓe hayruɓe wala gada alimtum gomɗi on andi alladina fi ɓeya iita daw jaggitinoɓe minkum ɓe moɗon fi sabti ɓe yungoy ka asewere fa qulna lahum min wiyani ɓe kunu laate qiradatan baaɗi khasiina woɗɗintinaɗi yurmede Allah fa ja'alnaha men waɗi ɗen lette nakalan yagginirɗe lima bayna yadayha fi ɓen ɓe ɗum waɗuno yeeso mum wa ma khalfaha e ɓen aroyeɓe ɓaawo wa maw'izatan e waaju lil muttaqina fi holoɓe Allah ɓen wa id qala Musa jandutuma nde annabi Musa makannoli qawmi yimɓe makko ɓen inna allaha no Allah ya'murukum o yamiri on an tasbahu nde hirsoton bagaratan nagge qaaluɓe inni mo atattakhizuna e a jogitoto men husuwan e jalnori qala o maki a'udhu billahi mi mawlori Allah an akuna nde mi laatoto minal jahilin jeeyaɗo e majjuɓe ko fiyon ɗum woni hirsugol ngeɗo nagge ko mawɗo no ka bani Israil o mara ɓiɗɗo ko ronamo so maayi ara ronatamo joni ko ɓiɗɗo singa makko ronatamo
mo wonde on ɓay on ɗon noon andi ko kanko ronata ben makko mawɗo o hawji fii jonde o wari mawɗo on tele jemma o ƴetti fure o yahi waɗi dambugal goɗɗo on ɗon kadi ƴetti fure on pottini ka dambugal mum naɓi iri nokku o goo ɓe pooɗodiri fure on suka on noon ari mo sonkude on yaltina e warɗo on ben am mawɗo ɓe faala noon piirude ɓay ɓe faalama piirude marɗo hakkilno hakkude oyni ta en piiri oyni Musa no ɗo kanko o yewtida e Allah mayen innemo yo landi Allah ko mbo wari yo feññinani en ko mbo wari o iɗen mari fure ka quartier men ɗo e anda on mbo wari ɗari ɓe yeeti Musa landi Allah inni yeetoɓe yo ɓe soodu nagge ɓe hirsa ɓe taƴa ɗengal ngal ma bukkol ngol ɓe tappira fure on o immoto jooɗo ɓe landomo hombo waruma o wolana ɓe ko kaari warimo après o maaya kadi ko ɗum no joni noon ɓay ɓe satti feere ɓe lando noon ko façon honɗum e nagge ko façon honɗum ha ɓaya Allah inni ɓe no faala sattinanede joni accu mi sattinana ɓe am ɓay si ɓe sooduno nagge o nagge ka ara num ɓe hirsi no probléme waɗayno joni noon ɓay ɓe landi e naggal ngol o inni ok o waɗi description nagge tawi e nder Palestine o fof ɓe ɗaɓɓay hay goto mara ngenɗon sina aadenjo goto suka goto on ɗon kadi ngenɗon nagge ko ngenɗon tun ben makko accanimo kono tawi suka on biro makko ene mo ok ay nge nagge ɗo andi e gissa goo tawi ngenɗon nagge ben makko ɓay hewti ka maaya ndaari tawi ko ngeɗo tun nagge o mari so junninge musidalngal no gasa ɓe ñaama ɗo e fay kunkun jandude o yari o yeeti ɓeygu makko inni mi halfinoyi Allah nagge ko mi accani ɓiɗɗo men o yahi o accitige turure ni to inni Allah mi halfinima nge o accitige o wari o yeeti ɗum biro makko e ɓeygu makko on inni awa pay kunkun ɓay janɗi ɓay o maayi ɓay kunkun janɗi biro makko inni mo benma halfinno nagge o halfini Allah fii ko accama kon yaw ƴanta Allah o wolanimo ka pay kunkun jali o inni honɗum tun biro makko inni ene ala takun ka abika a wawata wawde ano benma tawakkala wastawdaa anta aidan tawakkal wastarid o inni benma hooli Allah halfinimo an kadi hoolo Allah yaha ƴantamo pay kunkun inni oke o wari o dari ka ben makko dano ɗon o inni allahumma rudda ilayya mastawda'aka abi o inni Allah junni tan ko ben an halfinno mako o yi nagge ngel no sorto ara e makko ko ngeɗo noon nagge biro makko ini ta yeeyitu nge marunge tawi jaka probléme waɗoyay ka bani Israil hara solution on ko ngeɗo nagge hara façon nagge ko wola kon fi mum ko an tun jogui nge nder leydi ndi donc si marchandise no ɗaɓɓede leydi ko an tun mbaɗi marchandise o a ɓeyda e prix on fay kon inni ok joni hino nagge ngen on peesay nge woni kilo yeru ko nge hawri o poids magge on ko yeru ɗum junno toon mi condi kange première qualité o ko ɗum o yeeyidiri ɓe nagge nge wa id qala Musa janotumani annabi Musa ma kannoli gawmi yimɓe makko ɓen inna laha no Allah ya'murukum o yamiri on an tadbahu nde hirsoton bagara tan nagge gaalu ɓenni a tattakhisuna ya jogitoto men husuwan e jalnori gaala o maake a'udhu billahi min mawluri Allah nakuna nde mi laatoto minal jahilina jeeyaɗo e majjuɓe gaalu bani Israila en innimo ud'u lana torano men rabbaka joomi maɗa yubayyin lana yo ɓanginani men ma hiya ko on ɗum tigi woni ngen nagge qala Musa inni ɓe innahu no Allah yaqulo daali inna ha no ngen bagara tun ko nagge la faari ɗum wona mange wala bikrun wona ñale awanum ko feccunge bayno zalika hakkunde ɗin ɗon ɗiɗi faf alu koni huwe ma tumaruna ko yamira ɗon gaalu ɓe inni mo kadi udu lana torano men rabbaka joomi maɗa yubayyin lana yo ɓanginani men ma lawnu ha ko ndu woni mbaadi couleur nagge ngen gaala annabi Musa maki innahu no Allah yaqulo daali inna ha no ngen bagara tun ko nagge safra u soyɗunge faaƙi jalbunge lawnuha none magge on tasurru nasirin no wela ndaroɓe ɓe gaaluɓe inni mo kadi udu lana torano men rabbaka joomi maɗa yubayyin lana yo ɓanginani men mahiya ko honɗum tigi tigi woni ngen nagge innal bagara no na'i ɗin tasaba ko jilɓuɗum alayna e dow amen wa inna no menen inchallahu si Allah muyi la muhtadun komin fewira ɓe ɗaɓɓugol ngel nagge gaala annabi Musa maki innahu no Allah yaqulo daali innaha no ngen bagara tun ko nagge la zalulum wona eltirange golle tuthirul arda nge no irta leydi wala tasqil harsa nge yarnata kadi remru musallamatun ko hisinange kala ayibe lashiyata fiha wadere wo kadi ala e magge ɓay o woliri ni gaaluɓe ni al'ana joni noon jiita addani men bil haqqi gonga o
ɓe jindi noon ɓe ɗaɓɓina gengen fasabahuwa ɓe hirsinge wa ma kaadu ɓe falano ka yaffaluna waɗugol ɗum wa id gataltum jantotuma nde warno ɗon nafsan wonki faddaratum poɗodirɗon fiha e waru ore on walla o allah noon mukhrijum ko feññinayɗo ma kuntum konko laata noon taktumuna hiɗon suuɗayno ɓay noon ɓe hirsina gengen ɓe taƴi ɗeggal ngal ɓe tappi mawɗo on o immi o jooɗi ɓeni mo hombo waruma o sappi ɓiɗɗo singa makko inni ko o liiƴi kadi o maayi walla mukhrijum ko feññino ma kuntum konko lan on taktumuna ɗon suuɗayno faqulna min wi'ani on idribuhu tappire may ɗon bi ba'diha yoga e tere nagge ngen kadhalika ko wanu ni yuhyillahu allah wurnitirta almawta mayɓe ɓen wano wurnitiri oɗo ni wa yurikum o hollay on tu woni ayati ayaje makko ɗen la'allakum bela jon on taqiluna on haqqilay summa gasat refti yori qulubukum ɓerɗe mon ɗen onon bani israil min baadi dhalika ɓawa koko jandaɗo fa hiya ɓerɗe mon ɗen kal hijaratin way wa kaaƴe aw ashaddu kaswata matode hiɗe ɓuri kaaƴe ɗen yorude fi hon ɗum wa inna min al hijarati sabu no yoga e kaaƴe goo no woodi lama yatafajjaru ɗen ɗe no ɓullito min e muɗum al anharu canɗi wa inna min ha no woodi kadi e kaaƴe goo lama yashaqqagu ɗen seekotoɗe fa yahruju yalta min e majjal ma u ndiyan wa inna min ha no woodi kadi e kaaƴe lama yaabitu ɗen ɗe no fukko min khashiyatillahi sabu kulol allah wa malla o joma siforali bi khafinin welsidiɗo amma tamaluna gay koko golloto afa tatma'una e on tanƴinoto onon ɓe julɓe an yu'minu lakum de alyahudankoɓe ɓen gomɗinta on wagad kana gomɗi laatinoke fariqum fedde go minnume maɓɓe yasma'una hiɓe heɗotono kalamallahi daalol allah ngol ka tawrat summa refti yuharrifunahu ɓe waylangol min baadi ma agalu ɓawo ɓe faamingol wa humara kamɓe yalamuna ɓe andi ko gonga ɓe wayli wa idha lagul lazina si ɓe fotti e ɓen amanu gomɗinɓe gaaluɓe yeetoɓe amanna menen kadi ɓen gomɗini wa idha khalasi weddodi baɗum yoga maɓɓe ila baɗin faade yoga gaaluɓe yeetodira atu haddisunahum ɓe onon on yewta e ɓe julɓe bima fataha llahu alaykum konko allah andini on fi mum ka tawrat li yuhajjukum bi fiyo ɓe wenjiroyi on ɗum inda rabbikum kalakara jomi mo ɓe yeetodira ɓenna he taw yeeto julɓe ɓen en yii fi alqur'ana ma fi nelaɗo ka tawrat sina ɗum hara ɓe ɓi preuve ɓe ɓi no ɓe discutira o afala taqilun onon on haqqilta allah noon jaabitiɓe ɗo a wala ya'lamuna e ɓe anda anna allaha wonde man allah ya'lamu mande ma yusiruna konko ɓe suurata ka ɓerɗe maɓɓe wa ma yulinuna e konko ɓe feññinta ka kundule maɓɓe wa minhum no woodi e maɓɓe ummiyuna ɓen ɓe windata jangata la ya'lamuna alkitaba ɓen ɗon anda deftere nden illa amaniya sona yelaji tum waynum ɓe o naali illa yazunnuna sona e ɓe sikka fa waylum bone wodani lilladina fi ɓen yaktubuna alkitaba windirayɓe tawretare nden bi aydihim juuɗe maɓɓe ɗen ɓe sanza ko ɓe faala sanzude kon summa yaquluna refti ɓe wiya hadha ɗum min indillahi ka allah iwri liyastaru bi fiyo ɓe sottirnum samanan qalilan coggelel pamarel fa waylu lahum bone wodaniɓe mimma katabat sabu konko windi ɗum aydihim juuɗe maɓɓe ɗen wa waylu lahum bone wodaniɓe mimma yaksibuna immorde konko ɓe woni faggitade wa qalu alyahudankoɓe ɓen inni lan tamassana naaru menen yiite ngen mematamen illa ayyaman sona beru ñalɗi ma'dudatan lintaɗi honɗum woni ɗin ɓenni muddatu ibadatil ijri aw sab'ata ayyam ɓenni yeru ko ɓe rewi kon tun gaari ni ma ɗum todena ko balɗe jeeɗɗi tun kamɓe yiite memata ɓe après ɓe yalta nelaɗo allah daali qul yeeto ɓe nelaɗo attakhastum ɓe on jogitike indallahi ka allah ahadan aadi wonde makko balɗe seeɗani natton yiite yalton kono e allah ahodi ɗum falan yukhlifa allahu allah le lundota ko ahdahu aadi makko ni so ahodama am taquluna ka on wowlay tun woni alallah e fawn e allah ma la ta'lamuna konko ganda bala wona ko ɓe wi kon man kasaba kala faggitiɗo sayyatan bone wa ahatat bihi huɓidimo khati'atuhu bonnere makko nden fa ulaika ɓen noon ashabu nari woni yimɓe yiite ngen hum kamɓe fiha nder ton khalidun ko luttoɓe walladina ɓe anon amanu gomniɓe wamilu salihati ɓe golli farilla ɓe dewtina fiila ulaika ɓe sifaɓe ɗi sifaji moƴƴiɗo ashabul jannati woni yimɓe aljanna on hum kamɓe fiha nder ton khalidun ko luttoɓe wa id akhadna jantotemande men jogitino mithaga ahadi bani israil ɓiɓɓe annabi yaquba ɓen min inni ɓe la ta'buduna wotan rew illa la sona allah wa bil walidayni jibinɓe on ɓen ɗiɗo kadi ihsana moƴƴo non e maɓɓe wa dhil qurba e jomiraɓe ɓaɗodiral enɗam mon wal yatama e alyatimaɓe men wal masakine miskinɓe ɓen wa qulu linnasi wowla non kadi yimɓe ɓen husnan ko moƴƴi
wa aqimu salata ñinnon julde nde watu zakata itton zakka on summa reftita wallaytum huccituɗon illa qalilan sina seeɗaɓe ɗi min kumme moɗon wanto mareno muriduna ko on ɗuriɗo wa id akadna jando to mende men jogisino misagakum aadi mon ndin min inni la tasfikuna wota on rufu dima akum ƴiiƴe mon ɗen wala tukhrijuna wota on yaltin anfusakum wonkiji mon ɗin min diyarikum ka galleji mon tumma refti agrartum irdi ɗon on jaɓi wanto mareno tashaduna iɗon seedi thumma antum refti onon haulai onon ɓe alyahudankoɓe tagtuluna hiɗon wara anfusakum wonkiji mon wa tukhrijuna hiɗon yaltina fariqan fedde minkum me moɗon min diyarihim ka galleji maɓɓe tajaharuna hiɗon wallidira alayhim e dow yaltingolɓe bil ismi onude bakkat walludwane jaggitugol wa in ya'tukum si ɓen tigi kadi aroyi e moɗon usara hara ko ɓe sattiraɓe tufaduhum sottonɓe wa huwa no fiyake on muharramun ko harmina ɗum alaykum e dow moɗon ikhrajum yaltingolɓe afa tu'minuna yonon on gomɗina bi ba'dil kitabi yoga e deftere nden wa takfuruna yeddon bi ba'din yoga fama jaza'un joddi wonali man yaf'alu dhalika on mon huwa ɗum minkum e moɗon illa khizyun sona wirtere fil hayati dunya ka gurdan aduna wa yawmal qiyamati nyande dangal kadi yuradduna ɓe rutte ila ashaddil adhabi ka ɓuri tiiɗude lette wa mallahu jawma siforali bi khafilin welsindiɗo amma tamaluna gay ko on ɗon gollude ulaika alladhina ko ɓewni ɓen istarawul hayata dunia suɓiɓe gurdan aduna lannay ɗan bil akhirati di lahara heddotoɗo fala yukhaffafu anhum ɓe hayfinanoytake al adhabu lette ɗen wala hum ɓe nali yunsaruna walloyteɓe wala gada atayna gomɗi men okki Musa annabi Musa alkitaba deftere tawreta nden wa gaffayna men jokkintini kadi min baadi ɓawo makko bir rusuli nulaɓe goo wa atayna men okki Isa ibna Maryama geɗal nene Maryama on albayinati hujjaji feñuɗi ɗin wa ayyadnahu men sembinirimo kanko Isa bi ruhil qudus ruhu sayna Jibril on afa kullama ja'akum e yotuma kala nde addani on rasulun nulaɗo bima la tahawa konko yiɗali anfusukum wonkiji mon ɗin istakbartum on mawnintinoto wa fariqan fedde go kadhabtum fennonɓe wa fariqan fedde go tagtuluna waronɓe wa galuɓe inni qulubuna ɓerɗe amen ɗen hulfun ko sokiɗe balsi koni gonga on la'anahumullahu Allah huɗiɓe bi kufrihim sabu keferu maɓɓe mum fa qalilan fanɗima yu'minuna koko ɓe gomɗinta walamma ja'ahum bayariɓe kitabun deftere min indillahi iwrude ka Allah musaddiqun hinde gongiɗi lima ma'ahum ɗen defte wonde ka maɓɓe wa kanu hari kadi ɓe laatinoke min qablu ko adi nelaɗo on nelede e maɓɓe yastaftihuna hiɓe udditorayno alqur'anare nden e nelaɗo ala alladhina e dow ɓen kafaru yedduɓe falamma ja'ahum ɓaynon ariɓe ma arafu konko ɓe andi fi mum kafaru bihi ɓe yeddi ɗum falanatullahi kuddi Allah ndi woni alal kafirin e dow hefer ɓen ko ɗum woni ma'ana on ala anduɗo fi alqur'ana ɓuri ɓe par ce que ado alqur'ana arde e nelaɗo ɓay hari ɓe yino fi muɗum ka tawrat hari si ɓe nangodiri e ayɓe maɓɓe hara ko piiro ɓe yahi ɓe townayno juuɗe ɗen ɓenna allahumma ansurna binnabiyil mabusi akhiri zaman allazi najidu na'atahu fi tawrat ɓenna Allah min torike ma wallu men e o gere men gaño sabu o annabajo aroyayɗo ka akhiru zaman on mo min yii fi mum ka tawreta kamɓe tigi wol heno ɓiɗo andi ala arɗo anduɗo fi qur'an ɓuri ɓe ko ɗum woni falamma ja'ahum ɓay noon ari e maɓɓe ma arafu konko ɓe andi fi mum ɗum woni alqur'ana kafaruɗi ɓe yeddi falanatullahi kuddi Allah ndi woni alal kafirina dow yedduɓe ɓen bi isama boni nden hunde istaraw binde ɓe sottiri ɗum anfusahu monkiji maɓɓe ɗin an yakfurude tawnoɓe yeddi bima anzalallahu konko Allah tippini bahyan ka gañanidi an yunazzila lahu fi tun Allah tippini min fadlihi moƴƴere makko nden ala man yashaw e dow on mo faala ko ɓay alqur'ana tippaki e maɓɓe tippori ka saudi en ɓe ɓen ɓenni bomɓe wakkilaki ko ɗum noon tun ko an yunazzila lahu fi Allah tippini min fadlihi moƴƴere makko nden ala man yashaw e dow on mo faala tippinde min ibadi immorde jeyaɓe makko ɓe fa ba'u ɓe ruttodi bi khadabin e tikkere ala khadabin e dow tikkere walil kafirina nodane efer ɓe azabu lette muhinum hoynayde ɓe wa idha qila lahum si ɓe wiyanama aminu gomɗine bima anzalallahu ko ko Allah tippini qalu ɓe enna nu'minu menen meɗen gomɗini bima unzila konko tippina alayna e dow amen ɗulle ko tawrat wa yakfuruna ɓe yedda bima wara'ahu kala ko witiri ɓawo tawrat wa wala alqur'ana le ko gonga musaddigan hinde gongini lima ma'ahum ɗen defte onde ka maɓɓe ɓul yeeto ɓe nelaɗo ɓay ɓe innima ɓe gomɗin tawrat ko qur'an tum woni ɓe gomɗina falima taktuluna awa ko fiyon ɗum waranayno ɗon ambiya Allah e annabaɓe Allah ɓe min qablu ko adi in kuntum sewdo tawi on laatike mu'minina e ɗon gomɗini tawrat
wala gadi ja'akum gumdi addani o Musa nabi Musa bil baynati hujjaji feñude ɗin thumma takhastumul ijla refti jogiti ɗon gaari ni reweteni min mbaadi ɓaawo huccitugol makko yaka fello wantu mbare ono jalimuna on tuñi hoore moɗon wa idha akhadna jannatumane men jogitino mithaqakum aadi mon ndin wa rafa'na men toni fawqakum sengo dow mon attura fello ngon min inni khuzu ƴette ma ataynakum koko men addani on ka tawrat bi quwwatin e hoore dole wasma'u nane jaɓon gaalu ɓenni sami'ina men nani konngol ngol wa asayna kono men yeddi yamirore nde wa usribu hari jillama fi qulubihim ka nder ɓerɗe maɓɓe al ijla giggol ngaari ndin bi kufrihim sabu keferu maɓɓe ngon ɓul ma kamɓe nelaɗo bi'sa ma boni nden hunde ya'murukum bihi nde no yamira on ɗum imanukum gomɗinal mongal in kuntum si on laadige mu'minina ko gomɗinɓe ɓul ma kamɓe nulaɗo in kanat lakum silatani ke on addarul akhiratu aljanna on ka lahara indallahi ka Allah khalisatan ko hertani ɗon onon tun alyahud min duni nasi ko wori yimɓe luttuɓe ɓen fatamannawul mawta awa yele mayde nden in kuntum so laadige sadigina ko gonguɓe walan yatamannahu ɓe yelota ko mayde ɗen abadan pooma bima gaddamat sabu konko ardini aydihim juuɗe maɓɓe ɗen walla ali mum ko anduɗo bi jalimina toñoɓe ɓen walla tajidannahum mi wondi a tawayɓe yo nelaɗo aharasan nasi hiɓe ɓuri yimɓe ɓen fof reeriɗude ala hayatin e dow gurdam wa min alladina hiɓe ɓuri hay ɓen ashraku shirkuɓe yawaddu no yelo ahaduhum goɗɗo maɓɓe kamɓe alyahud law yu'ammaru si tawno o wurneteno alfa sanatin duuɓi wulure wa ma huwa wurnede makko noon duuɓi wulure kadi wonaali bi muzahazihihi woɗɗintinay ɗum mo min al adabi lette ɗen an yu'ammara haysi o wurnama duuɓi wulure walla basirum ko sutiɗo bima ya'maluna kala ko ɓeni gollude ɓul makuyo nulaɗo man kana kala laatiɗo adu walli jibrila ko gaño sayna jibril fa innahu aw ko sayna jibril nazzala o tippini alquran nene ala qalbika dew ɓernde ma ko fi on ɗum o aya ɗo tippani sababu nuzul o ɗo on ruwiya anna alyahudu ko alyahudankoɓe ɓen qaalu linnabiyi sallallahu alih wa sallam ɓe yeeti nelaɗo ɓenni enen nelaɗo innahu laysa nabiyyun min al anbiya'i illa ya'tihi malakum min al malaika ɓenni nelaɓe ɓen fof ala annabajo sina haray mo mari malaikajo arayɗo e makko addana mo information ji min indi rabbihi iwrayɗo ka joomi makko bil risalati wa bil wahyi ko on ɗon addanta mo nelal ngal addana mo wahay fa man sahibuka ya muhammad hatta nutabi'aka joni am muhammad yeetimen an kadi e nder malaikaɓe ɓen fof ko on boni jatigi ma addanayɗo ma nelal ngal on say men jokkete qala jibril nelaɗo eni ɓe ko jibril ɓay o inni ɗum qaalu zaka allazi yunzilu bil harbi wa bil qital zaka aduwuna ɓenni non ɓenni on ɗon kala saare nde Allah faala waylitude ko on o nelata o waylito a cayɗen ɓenni on o welata men ko gaño amen ɗaɓɓu goɗɗo go ɓay ko on ɗon men jokkatama on ɗon o welatamen ɓay ɓe woli ɗum ɓe inni ok wa qalat ɓenni mo law qulta mikail allazi yunzilu bil qatari wa bir rahma tabanaka ɓenni sa inno men ko mikail o addowo ndiyan senditowo arsikeji ɗin on ɗon mo wela men jokkete ɗo fa anzala llahu azza wa jalla kon say Allah tippini hasil aya o aya ɗo Allah daali ɓul ma kamɓe nelaɗo man kana awa kala laatiɗo aduwan li jibrila ko gaño sayna jibril fa innahu awa ko sayna jibril nazzala o tippini alqur'anare nden ala qalbi kay ɗo fondo maɗa bisnillah e dunga e Allah musaddiqan hinde gongini lima bayna yadayhi ɗen defte wonɗe yeeso mayre wa hudan ko nde peewal wa bushra ko nde welo lil mu'minina fi gomniɓe ɓe man kana kala laatiɗo aduwan lillahi ko gaño Allah wa malaikati e malaikaɓe Allah ɓen wa rusuli e nuraɓe Allah ɓen wa jibrila e sayna jibril wa mikala e sayna mikail fa inna allaha no Allah aduwun o lefta e lil kafirina hefreɓe ɓen wala gad anzalna gomɗi men tippini ilayka faade maɗa e annabijo ayatin ayeje bayinatin ɓanguɗe wa ma yakfuru biha yeddata ɗen ayeje illa alfasiquna sona ɓe yaltuɓe ɗoftare awa kullama ahadu e yotuma kala ɓe ahoda ahadan ahadi nabadahu firta e aadi ndin fariqum feddego minnum ɓe maɓɓe kamɓe alyahud balsikoni aktharum ko ɓuri ɗude maɓɓe la yuminuna ɓe gomɗina walamma ja'ahum ɓay ariɓe rasulun nulaɗo min indillahi iwruɗo ko Allah musaddiqum himo gongidi lima ma'ahum ɗen defte on ɗe ka maɓɓe nabada bugi fariqum feddego min alladina immorde ɓen utul kitaba okkaɓe defte on ɓe bugi kitaballah e deftere Allah ne wara a zuhurim ka ɓawo keeci maɓɓe kanawma sikka e kamɓe la yalumuno ɓe anda ɗum kaka Allah iwri
wattabau ɓe jokki ma tatlu shayatinu konko shaytanuji ɗin jangayno ala mulki sulaymana e fewndo laamu annabi suleyman wama kafara sulaymanu annabi sulaymana noon yeddiralde mbila yagal walakinna shayatina kono ko shaytanuji ɗin kafaru yeddi yuallimuna annasa iɗi jannayno yimɓe ɓen assira mbila yagal wama unzila e konko tippina alal malakayni dow malaikaji ɗin ɗiɗi bi babila ka aynde babila haruta o eno inne haruta wa maruta e maruta wama yuallimani kono ɓe ɗiɗo noon jannata min ahadin hay goto mbila yagal ngal hatta yaqula ha ɓe wiyana on tigi tawo innama nahnu andudeyno menen fitnatum komin jarrabuye fala takfur wota yeddu fayata'allamuna yimɓe ɓen no andino minhuma immorde maɓɓe kamɓe malaikaɓe ɓen ɗiɗo ma yufarriquna bihi konkoye ɓe sendira sabu muɗum baynal mar'i wa zawjihi hakkude neɗɗo e ɓeygu muɗum wama hum kono ɓe wonali bi darrina bihi ɓe wawi lorrirgol ɗum min ahadin hay goto illa bi isnillahi so wona e dunga e Allah wa yata'allamuna hiɓe andino ma yadurruhum konko lorrataɓe wala yanfa'uhum nafataɓe walaqad alimu gomɗiɓe andi kamɓe bani israil laman istarahu kala suɓiɗo mbila yagal malahu waray alanamo fil akhirati kal akhara min khalaqin geɓal moƴƴal wala bi'sa ma boninde hunde sharaw bihi nde ɓe sottiri ɗum anfusahum monkiji maɓɓe ɗin law kanu si tawno ɓe latino ya'lamuna e ɓe andayno walaw annahum si tawno kamɓe amanuɓe gomɗinno wattaka o ɓe huuli Allah lamathubatun hanno ko joddi min indila iwrndi ka Allah hayrum ɓuuri moƴƴude law kanu si tawno ɓe latino ya'lamuna e ɓe andayno ya ayyuhalladina kono ɓen amanu gomɗinɓe la taqulu wota on wi'an nelaɗo on ra'ina punnome wa qulu wi'anema unzurna tinumen wasma'u koni nane jaɓon walil kafirina nodanefe ɓen azabu lette alimum musude ma yawaddu yelotako alladina ɓen kafaru yedduɓe min ahlil kitabi immorde ka yimɓe defte walal mushrikina wona sirkoɓe ɓen kadi yeloto an yunazzala nde tippinte alaykum ɓe dow moɗon onon julɓe ɓen min hayrin moƴƴere min rabbikum iwrude ka joomi moɗon wallahu Allah noon yahtasu mo hertinana bi rahmati yurmede makko nde man yasha on mo faala hertinande walla dhul fadlil azimi ko joom moƴƴere mawnude ma nansah si wonko men borti min ayatin immorde aya aw nunsiha ma min yejjintimma aya on naati men adday bi khairin minha ɓurɗo mo moƴƴude aw misliha ma yeru makko ko fiyon ɗum o aya ɗo tippani sababu nuzul o ɗo aya ruwiya anna al yahud qalu ala tajabuna li amri muhammad ko al yahudankoɓe ɓen ɓenni me ene onon on ngalɗali e o inneteɗo muhammad ya'muru ashabahu bi amrin summa yanhahum anhu ayeyi mo yamira sahabaɓe makko ɓen hunde hande jango kadi o yaha o haɗa ɓe nden hunde o enna oke acciteta on waɗu kadi o inni joni noon wa ya'muruhum bi khilafihi so yamiriɓe goɗɗum hande jango ara o yamiraɓe ko lundi ɗum ɗon wa yaqulu l yawma qawlan wa yarjiu anhu hadan hande o wowla goɗɗum jango kadi o yiltito e konko o wowluno ɓenni onon on ngalɗali e o muhammadujo fama haha alquran illa kalama muhammad ɓeni nde alquranare wonali ay hunde sina haala muhammad ko kanko tigi woni wowlude ɗe yaquluhu min tilqa'i nafsihi ko kanko woni fefindalgol alqurana immorde e wonki makko kin yunaqidu ba'dahu ba'dan alqurana on no waɗi contradiction no firtidiri ɗum ɗo no lundi ɗum ɗo fa anzalallahu on say Allah tippini manan sah si wonko men borti min ayatin immorde aya aw nunsiha ma men yejjintimma aya on yo nelaɗo naati men adday bi khairin minha ɓurɗo mo moƴƴude aw misliha yerma maɗum yeru makko alam taala me andali anna laha no Allah ala kulli shay'in ɗo kala hunde gaɗirum ko wawɗo alam taala me andali anna laha no Allah lahu ko kanko dani mulku samawati laamu kammuri ɗin wal arde leydi ndin wa ma lakum alana min dunillahi ko wori Allah min waliyin giɗo wala nasiri wona ballo am turiduna ka on faala an tasalu nde landoto ɗon rasulakum nelaɗo mon on kama su'ila Musa wano Musa landorano non min gablu ko adi wa man yatabaddalil kufra kala wattitirɗo keferu ngun bil imani gomɗinal ngal fagad dalla gomɗi haray on ɗon majji sawa asabili tumbo lawol ngol wadda yelike kasirun ko ɗuuɗi min ahlil kitabi immorde yimɓe defte ɓen law yaruddunakum si tawno ɓe ruttayno on min baadi imanikum ɓaawo gomɗinal mongal kuffaran wonton onon kadi heferɓe hasadan ka gañaneni min indi anfusihim immorde ka wonkiji maɓɓe min baadi mata bayyana lahum ɓaawo ɓanganiɓe alhaqqu gonga on fa'afu yaafe wasfahu ɓenne mone on hatta ya'ti allahu ha Allah adda bi amrihi fi yamirore makko nden fi haɓugol ɓe inna la no Allah ala kulli shay'in dow kala hunde gaɗirum ko wawɗo
wa aqimu salata jinne julde nde waatu zakata itton zakka on wa ma tuqaddimu kala ko ardinan ɗon li anfusikum wonkiji mon ɗin min khairin immorde e moƴƴere tajiduhu on tawoya e baraji mum ɗin indallahi no habbi on ka Allah inna allaha no Allah bima ta'maluna kala ko wonɗon e gollude basirun ko sutiɗo wa qalu alyahudankoɓe ɓen inni lan yadkhula aljannata natata aljanna illa man kana siona on laatiɗo hudan e dow dina alyahud aw nasara ma e dow dina annasara qul a tilka ɗum amaniyuhum ko yelaji maɓɓe tunno qul yeeto ɓe nelaɗo ha tuwawa adde burhanakum dalil mon on wondema ko alyahudu to e annasara tun natata aljanna in kuntum sol laatike sadigina gonguɓe bala wona ko ɓe wi'i kon man aslama kala jebbilanɗo wajahu yeeso makko ngol lillahi Allah wa huwa har kanko musinum ko moƴƴinɗo golle falahu no wodani mo ajruhu joddi makko nin inda rabbi kala khara jomi makko wala khawfun kulol kadi ala alayhim e dow maɓɓe saga ɓe mayata wala hum ɓe nali kadi yazanuna sunotoɓe fi ko ɓe akkirta kon ɓawo wa qalatil yahud alyahudankoɓe ɓen inni laysatin nasara annasarankoɓe ɓen laatake ala shayin e dow yay hunde wa qalatin nasara annasarankoɓe ɓen kadi inni laysatil yahud alyahudankoɓe ɓen laatake ala shayin e dow hay hunde mo kala inni oya jokka fus wa hum kamɓe ɗo noon fof yatluna alkitaba hiɓe janga defte maɓɓe ɗe alyahud no jangude tawrat annasara no jangude linjil mais mo kala reconnaissa koya kon kadhalika ko wano ni kadi qala allazina wi'irno ɓeya la ya'lamuna ɓen ɓe anda ɓe heferɓe makka kadi misla gawli sifa konngudi ɓeɗo ɗi fallahu Allah yahkumu o ñaawoye bayna makko e maɓɓe yawmal qiyamati ñande dargal fima kano e konko ɓe laati fiye muɗum yahtalifuna e ɓe lutodira wa man aslamu ala ɓurɗo toñude mimman mana e ɗi on haɗuɗo masajidallahi misiddaji Allah ɗin an yuskara nde jantete fiha nder ton ismuhu inde makko nden wa sa'a o yehi fi kharabiya e yirbingol misiddaji ɗin ulaika ɓeɗo ma kana lahum hananaɓe an yadkhuluha nde ɓe natata ton illa khaifina sona hara ko ɓe huluɓe lahum no wodani ɓe fi duniya ka aduna khizyun wirtere wa lahum no wodani ɓe fil akhirati kal akhira adhabu lette azimum mawnude walillahi ko Allah wodani al mashriqu funnange wal maghribu e hirnange fa aina ma tu wallu nokku kala ka fewtirɗon fa thamma harayno ɗon wajhullahi qibla Allah on oɗo aya ko hombo tippi fi mum fi man ada a jihatal qibla ko kala faljuɗo jiya qibla on hiɗa juulude ɗa wawi wonde yawde ɗo e nokkure hara anda ɗo ko honto fewtirte juule a yaali kadi ta kanjo mo landoɗa donc ɗa ƴirlirde ɗon ka ɓernde ma nden jonnirma o ko ɗum oyni walillahi ko Allah jeeyi almashriqu funnange almaghribu e hirnange fa aynama tuwallu noko kala ka fewtirɗon fa samma harayno ɗon wajhullahi qibla Allah inna Allah no Allah wasun ko yaajuɗo moƴƴere alimum anduɗo hombo handi e mayre wa qalu shirkoɓe ɓen wi'i wa qalu alyahudankoɓe ɓen inni ittakhadha Allahu waladan Allah no jogiti ɓiɗɗo ɗum ko alyahud e annasara e shirkoɓe ɓen ɓeɗo fof ɗiɗo groupe ji tati kadi alyahudu inni ko Uzair woni ɓiɗɗo Allah on annasara inni ko Isa shirkoɓe ɓen inni ko Uzair alyahud inni ko Uzair annasara inni ko Isa shirkoɓe ɓen inni almalaika ko malaika ɓe ɓenni banatullahi ko ɓiɓɓe Allah rewɓe ko gaadu on ɗo ko jam'u taksir ɗo ko fiɓeɗo fop wagaluɓe wi'i kamɓe efe ɓen ittakhadallahu Allah no jogiti waladan ɓiɗɗo subhanahu kono senade wodanimo e ɗum balsi koni gonga on lahu ko Allah wodani tagugol e jeyugol ma fi samawati kala kodi ka kammulal arde kalidi kullum kala piiji ɗin lahu wonande mo gani tun ko yankinani ɗum mo badi'u samawati ko kanko fuɗɗi tagi kammuli ɗin wal arde leydi ndin wa idha qada si o ñaawi amran fiyake fa innama yaqulu lahu andu ko wiyanta fiyake on kul lato fa yakunu o latora noon wa qala alladhina wi ɓen la ya'lamuna ɓen ɓe anda ɓenni lawla yukallimuna llahu hanno Allah yeeto men ko anelaɗo aw ta'atina ma ɗum an tigi addana men bayina ayatum mu'jiza sifa ko Musa libata kon tuggodu ndundu wonta boddi kadhalika ko wani ni qala alladhina wirnoɓe amin qablihim adinoɓe ɓe mithla qawlim sifa konngudi maɓɓe ɗin tashabahat nandi qulubuhum ɓerɗe maɓɓe ɗen qad bayyanna al ayati gom ɗi men ɓanginani ayaje ɗen li qawmin fi ɓe yimɓe yuqinuna yananaɓe inna no menen arsalnaka men nulima yo annabijo bi laqqe hoore gonga bashiran hiɗa weltinira gomniɓe ɓen fi natugol aljanna wa naziran hiɗa hulɓinira yedduɓe ɓen fi natugol yite wala tusalu alanditoytake kadi ñande dargal an ashabil jahimi fi yimɓe yite ɓen walan tarda anka welatama
yiɗatama yo nelaɗo alyahudankoɓe ɓen wala nasara wona annasarankoɓe ɓen kadi yiɗete hatta tattabi'a ha jokka millatahum dina maɓɓe kam ɓul ma kamɓe nelaɗo inna hudallahi no peewal allah ngal huwal huda ko ɗum woni peewal ngal walay ni tabata mi wondi si a jokki a hawa ahum beleɗe maɓɓe ɗen ba'da alladi ɓawo nden hunde jaaka arndema minal ilmi immorde gandal malaka haray alanama minallahi immorde ka allah min waliyin giɗo mono danɗe wala nasirin wona ballo alladina ɓen ataynahumul kitaba ɓe men okki defte yatlunahu haray ɓe jangira tawretare nden haƙƙa tilawatino nde hana jangirede non hara ɓe ɗuytali hay hunde ton ulaika men no yu'minuna bi ɓen gomɗinayi alqur'ana wa man yakfur bihi kala yedduɗo alqur'ana fa ulaika ɓen ɗon humul khasirun ko ɓe woni hayruɓe ɓen ya bani israila kono e geɗal ɓe annabi yaqub udkuru andite yetto ni'mati a nemaji an allati ɗin anamtuɗi mi nemini alaykum e dow moɗon wa annino min faddaltukum mi ɓurnino babiraɓe mon ɓen alal alamina e dow windere zamanu maɓɓe wattagu hule yawman ñalande la tajisinde duncanoyta nafsum wonki an nafsin gay wonki go shay an hay hunde wala yuqbalu jaɓetake kadi minna immurde wonki kin adlu sottari wala tan fawa nafatake shafa'atun tefore wala hum ɓe onali yunsaruna walloyteɓe wa idh ibtala ibrahima jandotuma nde jarri borno annabi ibrahima rabbuhu jomi makko bi kalimatin konguɗi yamiroje fa atammahunna o timmini yamiroje ɗen qala allah daranimo innino min jailuka komi waɗowoma linnasi fi yimɓe ɓen imama ñentinteɗo ka diina qala annabi ibrahima maki wa min zurriyati waɗu kadi ka ɓiɓɓe an qala allah daali la yanalu heɓata ahdi annin alzalimina toñayɓe ɓen wa idh ja'alna albayta jandotuma nde min waɗuno suudu kaaba ndum mathabata nokku ruttorde linnasi fi yimɓe ɓen wa amnan e nokku hoolare min inni on wattahisu jogite min magami ibrahima ka darorde annabi ibrahima musalla ka juulete wa hidna min yamiri ila ibrahima faade annabi ibrahim wa ismaila e annabi ismail an tahira laɓɓine baytiya suudu andum littaifina fi wangotoɓe ɓen wal akifina ufinotoɓe ɓen wa ruka e sujude waɗa ɓe ruku e sujud wa idh qala ibrahimu jannutumande annabi ibrahima makko noon rabbi joma ijal waɗu hadha ndi leydi makka baladan leydi aminan hoolidi warzugu arsiku alahu yimɓe mayri on mina samarati noneji dimɗe leɗɗe man amana kala gomɗinɗo minnum e maɓɓe billahi allah wal yawmil akhire ñalade sakkitina nden qala allah daali wa man kafara mi arsika yay on yedduɗo fo umatti'uhu mi dakmitamo qalilan seeɗa summa refti adtarruhu mi ɓijoyamo ila adhabi nari faade lette yiite wa bi'sal masiru boni jaaƴorde ɓay ko yiite wa idh yarfau ibrahimu jannotumande annabi ibrahima ɓantayno alqawayda tugare ɗen minal bayti ka suudu kaaba wa ismailu e annabi ismail ɓe inni rabbana joomi amen taqabbal minna jaɓan men ɗe golle amen innaka noon anta samiu ko an woni nanowo torare toriɗo alalimu anduɗo ko miiji ko ɓe inni kadi rabbana joomi amen waji alna waɗu men muslimayni laka jebbilaniɓe ma ɗiɗo wa min zurriyatina waɗa kadi ka ɓiɓɓe amen ummatan mofte muslimatan laka jebbilaniɗe ma wa arina hollu men manasikana dewe hajju amen wa tuba alayna jaɓan men tububuye innaka noon anta tawwabu an woni jaɓo tububuye arrahimu yurmeteɗo tubuɗo ɓe inni kadi rabbana joomi amen waba as neloy fihim e maɓɓe kamɓe ɓiɓɓe amen ɓen rasulan nelaɗo minhum jeyaɗo e maɓɓe yatlumo no janga alayhim e dow maɓɓe ayatika ayeje maɗen wa yuallimuhumul kitaba o andinaɓe deftere nden wal hikmata e ñeñƴal sariya wa yuzakkihim o laɓɓina ɓe shirk innaka noon antal azizu an woni tedduɗo e laamalakimu ñeññuɗo e kuuɗe wa man yarhabu rerɗata an millati ibrahima gay laawol annabi ibrahima ngol illa man safiya nafsahu siwona on ɗaytinɗo hoore muɗum wala gadi istafaynahu gomɗi men suɓike mo kanko annabi ibrahima fi duniya ka aduna wa innahu no kanko fil akhirati kal akhira kadi lamina salihina ko jeyaɗo e moƴƴuɓe ɓen id qala lahu jantotuma nde wiyannomo rabbuhu joomi makko aslim jebbilo qala o maki aslamtu mi jebbilanike li rabbil alamina jooma windere nden wa wassa biha yamiri fi dina kan ibrahima annabi ibrahima banihi ɓiɓɓe makko ɓen wa yaqub kadi yamiri ɓiɓɓe mum ɓen dina kan o inni ya baniya ko noon yo ɓiɓɓe an inna allaha no allah istafa lakum o suɓanike on addina dina kam fala tamutunna wota o mayu dey illa wa antum sewna hara ono muslimuna kon jebbili am kuntum ka on laatino suhada a tawanoɓe id hadara tuma nde arno yaquba ka yaquba almawtu mayde nden id qala tuma nde o wiyannoli banihi ɓiɓɓe makko ɓen ma taabuduna kon ɗum rewoy ton min baadi ɓawo an qaalu ɓenni nabudu men rewoyay ilaha ka reweteɗo ma on
wa ilaha abaika e reweteɗo babiraɓe maɓe. Ibrahima ɗum ko Ibrahima, wa Ismaila wa Isaga ilahan wahidan reweteɗo goto, wa nahnu menen lahu wonandemo muslimuna ko min jebbilaniɓe mo. Tilka ɓeɗo ummatun ko jama kad halat gomɗi o feƴƴino. Laha no wodanimo ma kasabat konko o faggiti, walakum no wodani on onon ɓe fewdiɓe ɗo kadi ma kasabtum koko faggiti ɗon, wala tusaluna on landitoytake ñande dargal amma kanu gay koko ɓe aranɓe laatino yamaluna ɓe gollayno. Wa galu heferɓe ɓen inni alyahud ɓe inni kunu laate hudan e dow dina alyahud aw nasara ma e dow dina nasara tata du ko ɗum feewo. Ɓul ma kamɓe nelaɗo balsikoni gonga on millata Ibrahima, min jokka e dina annabi Ibrahima kan hanifan ko oñiɗo e dinaji ɗin fof arti ka islam, wa ma kana o latanoki minal mushrikina jeeyaɗo e sirkoɓe. Ɓulu wi'e onon julɓe ɓen amanna billahi menen min gomɗini Allah, wa ma unzila e konko tippina ilayna faade amen, wa ma unzila e konko tippinano ila Ibrahima faade annabi Ibrahima, wa Ismaila e annabi Ismaila, wa Isaga e annabi Isaga, wa Yaquba e annabi Yaquba, wal asbati e taniraɓe ɓen. Wa ma utiya e konko okkano Musa annabi Musa, wa Isa annabi Isa, wa ma utiya e konko okkano annabiyuna annabaɓe ɓen min rabbi min murde ka jomi maɓɓe, la nufarriqu menen min sendidirta bayna ahadin hakkude hay goto minum e annabaɓe ɓen, min gomɗina woɓɓe min acca woɓɓe, wa nahnu menen lahu wonande Allah muslimun ko min jebbilaniɓe mo. Fa in amanu si ɓe gomɗinirno bi mithli ma amantum bihi yeru ko ko gomɗin ɗon ɗo onon julɓe ɓen, fagadita taw gomɗi harayno ɓe feewi. Wa in tawallaw si ɓe ɗurike fa innama hum anduno kamɓe fi shiqaqin ɓe woni e lurral. Fasa yakfikahumullahu Allah dandete bone maɓɓe on yo nelaɗo, wa wassamiu kanko woni nano konguɗi maɓɓe ɗin, al alimu anduɗo annuyeji maɓɓe ɗin. Sibhatallahi ngara Allah kan ɗum woni dina Allah kan. Wa man asanu ko mo ɓuri laɓede minallahi Allah sibhatan dina, wa nahnu menen lahu wonandemo abidun ko men maccinɗinantoɓe mo. Ɓul mako yo nulaɗo atu hajjunana e on wenjay men fillahi fi Allah, wa huwa ko kanko le rabbuna jeemin wa rabbukum kanko jeey on, wala na no wodani men amaluna joddi golle amen, wala kum nodani on amalukum joddi golle mon, wa nahnu menen lahu wonandemo kanko Allah mukhlisuna ko men laɓɓinanɓe mo dewangal. Am taquluna ka on wiyay inna Ibrahima no annabi Ibrahim, wa Ismaila e annabi Ismail, wa Isaga e annabi Isaga, wa Yaquba e annabi Yaqub, wa lasbata e taniraɓe ɓen kanu ɓeɗo fof laatino hudan e dow dina al yahuda o nasara ma e dow dina nasara. Ɓul ma kamɓe e nelaɗo a antum e ko onon alamu ɓuri andude amillahu kako Allah, wa man aslamu ala ɓurɗo toñude mimman katama e di on suuɗuɗo shahadatan seede indahu ka makko min Allah iwruɗo ka Allah, wa mallahu jomasi forali bi khafinin welsiniɗo amma tamaluna gay ko kon ɗon gollude. Tilka ɓeɗo ummatun ko jama kadi halat gomɗi o feƴƴino, laha no wodanimo ma kasabat konko faggiti e golle, wala kum onon kadi no wodanimo ma kasabtum konko faggiti ɗon e golle, wala tusaluna on landitoytake ñande dargal amma kanu gay ko ɓe latino yamaluna ɓe gollayno. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ميتا إلا رحمته ولا تائبا إلا قبلته ولا سائلا إلا آتيته ولا عدوا إلا خذلته ولا ولدا إلا أصلحته ولا زوجة إلا سخرته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها سلام إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر وارحم لجميع موتى المسلمين والمسلمات الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لنا إذا سرنا إلى ما ساروا إليه تحت الجنادل والتراب وهدنا واجرنا من عذاب القبر ومن عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم نجم أهوالنا وحسن أفعالنا وخلصنا من ألم الفقر والذل واسمنا من البلاء والوباء والطاعون ومن شرور الأعداء والشياطين والنفس الأمارة بالسوء.
اللهم يسر لنا الالتزام في جميع الأمور الدنيوية والدينية وحسن مرادنا بالخير. اللهم أبعدنا من الشر والعصيان. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. يا محول الحول والأحوال حولها لنا إلى أحسن حال، ولا تسلب وقت النزي إيماننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، وارزقنا خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من الخوف إلا منك، ومن الركون إلا إليك، ومن التوكل إلا عليك، ومن السؤال إلا منك، ومن الاستعانة إلا بك. أنت ولينا نعم المولى ونعم النصير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.